Sibuyele ohlelweni ezikabhoqo World Studio sikulethela zona zinjengoba zinjalo sigeqa amagula namhlanje siphethe udokotela Dr. Shongwe useceleni kwami uzothakela isizwe uzokhuluma nani ngayo yonke indlela ngayo yonke inhlupheko ngazo zonke insizwe dokotela sikubingelele sibingelela mfowethu njani nina sibingelela kwezikabhoqo bafowethu siphuma zinjalo njengoba ezifikilela kwaMtimande ke sizawuphuma indaba zenu njengoba zinjalo into eniyifunayo neyithwala kwaMtimande lapha sePretoria Church Square bafowethu kaDokotela uShongwe la sisebenza khona umuntu ofuna ukusizakala ofuna ukusizakala uzothola okuningi lapha kimi uma kuthiwa nje ufuna ulwazi ukuthi ungasizakala kanjani xhumana nami namhlanje. Kuningi kakhulu abantu abakufunayo kuningi kakhulu abantu abakudingayo empilweni zabo ngifuna singenelele empilweni yomuntu othi ngihluphekile ngisosizini othi ngifuna imali sondelana nami ngifuna imali ibe umngani wami ngifuna imali ihlezi konke la ngihamba khona into zami thothi zivuleke izimhlophe simlekelele kanjani umuntu ofana loyo yabona bawuthinta igaba lokuthi umuntu uhluphekile akanalutho ngimfuna impela umlothi kade ngisebenza mina kodwa ngibona into engiyisebenzelayo ngibathe ngizama yonke indlela ekumnyama kulungulutho manje ngifuna ukukhanda into ezothatha umndeni wami ubeke babazweni uyabona masikhuluma into leyo ayi ngiyabheja impela ngiyabheja ngithi ayi ngizokuhlebela nje ngathi ngoba sihlele siyaxoxa siyakhuluma uyabona masikhuluma ngento esebenzayo enamandla engitshela ukuthi kuneshosho angifuni umuntu othi mina lana ngiyakwesaba ukuthi ngawonqane ukuthi angikhumule namngosi la ngikhuma into zokuthatha ikubeke umuntu ongenalo uvalo mangithi manje asihambe ngalendlela ukho lapho khona sikufaka kwenye indawo ngizokukhomba nje noma kuba sisonke ukuthi kunendawo yami la ngingenisa khona umuntu lapho khona ngilanda amandla asebumnyameni ngolethe ukukhanyeni bese ngikususe ebumnyameni ngikususe ethulini ngikubeke enhlanhle kubeke babezwaziwe ngabantu bonke ukuthi unemali hayi madlanyana mkhulu wami zikhona nezinto mhlawumbe ungathi zehlukahlukene ongathi abantu lithembile ukuthi hayi umuntu mangimnikeze lento ngiyazi ukuthi izinto zakhe izokwenzeka uma ngabe nesitolo sizophakama leso sitolo uma ngabe kuumuntu wamathenda uzowathola lawo mathenda lawo uma ngabe kuumuntu osomatekisi lizokukhula ibhizinisi lakhe libe likhulu nje ngathi ngifuna umuntu mina ozothi ngiqala phansi empilweni ngifuna ukeda amandla kulokho enginakho ngifuna ukeda inani lemali kukhona izinto ngikwazi ukuqala umuntu phansi ngimsuse phansi ngombeka phezulu kwelinye izinga ke bafowethu kunabantu abazofuna izinga lokuthi ngifuna mina ngingafiqa umuntu emndenini noma kungafani namuntu manje ngifuna ukuhluka ngedwa ngishiye zonke inhlupho zikha usizo olukhona ngikwesuka izinyembezi nginendoda engithi mangikunikeza yona mina ngithi hamba nayo manje gijima no Foster ugijime no Maria hayi mfowethu hayi Foster uMaria hawu Foster uMaria ngiyakutshela ngithi lana laba bakuthi Foster ngithi Maria ngifuna ukuthi ngwenze labo bantu bafike bakusebenzele impilo yakho yonke akufumuntu ofayo lapho uphila impilo oyifunayo angifuni ukuthi ngishayele imithelo nje ngesikhathi esithile ngikhuluma ngomuntu ozothi mangithi mina kuyena mfuthatha uMaria uthatha uFoster bahamba bothuma silabantu baganele bashadile mkhulu labantu laba banamandla kakhulu uyabona umgomo nemithetho nombandela imgomo yakhona nje ngiyakutshela ukuthi amalanga amathathu khona into ozoyizila ejwayelekile mhlawumbe mhlambe uzila izinto ezithile ukuhlamba ngamanzi mhlambe mawusensabona kule 3 days noma ukudibana umuntu omama mawusenze after the 3 days thela wayeka imali kuphela abantu baseMpumalanga abantu baseSekhunda abantu basePretoria soshenguvu bamazi uFoster bangofakazi futhi mangiphethe uFoster noMaria angigezi insuku entathu awuniye embhedeni empela lensuku entathu nje mkhulu la ngikwenzela khona ngoFoster ngikwenzela khona ngoMaria ezimanga abazenzayo abantu babuye besho siyabonga namanje longikhuluma kunabantu umkhulu asebazame uqindezela mhlawumbe ngamaphage bathi bazama ukuthi Shongwe disjoy bathi baheki namba kuyafana ngoba uMaria noFoster ngihamba naye wavuswa nje kuphela umuntu wathi akazophila asebenze nami nje angithwele abantu bantu kuthwele vele ngithwele ngoMaria noFoster emkhulu inkinga le
ikhona mhlawumbe into ngathi inxebo, ikhona into ngathi izinhlanga noma ikhona into ngathi iwashi asele nje ngitshela umuntu uFoster into akuthiwa mhlawumbe uFoster noMaria awubulali umuntu akusona awuchithe igazi kodwa mawuthi ngifuna ngikukhandele isiphakamiso omkhulu lapha esihle kodwa ke sinemgomo uhamba kuso uma ngithi lesi sikhwama lesi ngikukhandela saFoster soMaria leli bande ngikukhandela lihamba noFoster noMaria mangithi ngikukhandela isigubhu sihamba noFoster noMaria mangithi ngikukhandela incweba ihamba noFoster noMaria yini ufike ngithi mina mkhulu lana uzawusila insuku nje intathu emveni kwalokho khohla mkhulu lana sikhuluma umuntu othi sengihambe mhlawumbe inyanga ziyandlula ku12 seziyandlula ku25 sengicatshiwe ngasikwa ngezwane ngizokukhomba ngithi mina nangu uFoster noMaria ufuna ukugembula ngale mkhulu yasebenza le ufuna ukuthi manje ikhandele imali uthuke eholweni lakho sekunemali eningi belo awungene wena lapha belungu labafaka imali wena lapho uthatha imali phela udla ungangibusi imali eqhamuka ufuna ivele iqhamuke ebhenki iqathatha sekunemali engaka ebank abelungu lesibafaka imali ungangibuze le mali ngeke ngiboshwe yini ngeke ngithiwa ukuthi ngiyabuzwa ebhenki iqhamuka imali dlana imali mkhulu kuphela kwanawo lo ufikela ekhaya mkhulu ngizokutesta ngiteste lizwe lento ukuthi yenzani mala mkhulu ngifuna ukuthi uFoster noMaria nyamgcabe egazini uFoster noMaria ngigeza ngaye njalo mhlawumbe ngithi lokho ngithi coko noma uyabona nje ngikhuluma naye uyabona nje uFoster mkhulu neoil yakhe unensisi yakhona kunamathamba akhona kube nepowder yakhona hamba noFoster uFoster uhlukanisa kawu4 kodwa kuyindoda nje eyodwa uthola ioil yaFoster uthola inangizanise lapana insisi yakhona uthola nje into yokuthi mhlambe manje ngageza ka isigelo sika Foster kwenzeke uthola isikhafu sekubiza imali kuyenzeka mawulele ngithi nafuka ukhotha uFoster nje bese uyawukhuma bese uyakhafa uthi ngifuna kusasa mangiqhamuka le mali zami eyivalekile lesingangena le mali bangihola bafile bafaka enye imali woza ngikucathasela uFoster ngizokuzwisa ukuthi nawe ngithi ngizokutesta ngizawuteste la emkhulu ngikhuluma ngento lapha mkhulu engemi into ezimanga bantu abaningi ngababala bayabaningi ngifuna mhlawumbe ngithi athi usho ngizosivezelane kube kuyenzeka igulu kuyibatha awubuzubani kodwa nje abantu abaningi la uzobona khona iphetsha makuchethi ke ayi mfowami uTimando uFoster siyamazi uMaria siyamazi kodwa uFoster uhamba phambili ahambe noMaria ngoba unkosikazi loyo bahamba noma ngunikezela ukuthi noma ngakusekuthiwa khona umuntu ongasebenzi kwemhlawumbe bakusebenza emunye umuntu akunika into engafika ngakusebenzela wozithola uFoster noMaria usafika avusele uyamsebenzi lo wezwa lo muntu wafuka stop unenkinga kini kwavalwa emsamo kwezwani kwathiwa uphinde ube nemali kwavalwa yonke into woza ngonikeza uFoster noMaria uqaqa zonke lezo zinto zonke lezo ngumane ngoba ngisho ukuthi uma ngabe sikhuluma ukuthi ufuna ukukhandela imali inani lo Foster noMaria awafani ufuna abantu beanaza ukuthi mangabe sikhuluma uMaria sifuna qala isikhulu phansi mangathi ngikukhandela into enhlahla ngikukhandela incweba enhlahla ngikukhandela izofika kwenza ube indoda emadodeni uhlonishwe ngokwemali hayi ngokuthi uhlonishwa kwaziwa nje ngikwaziwe ngokwemali ufuna ukukhandela uphondo lezohamba noFoster noMaria kusho ukuthi lento iyayithinta igambling mangumuntu ogambulayo ngaba noFoster noMaria endlini Nkosi yami uzoyiwina igambling ngayo yonke indlela ufuna ukungena phakathi ekhasini ufuna ngikucabe manje omunye nje ngifuna ukutshela mkhulu ufike mhlawumbe mangapha bekuwumgqibelo lesuka kona wafika umgqibelo ngesabatha ngamenza athi thatha sami sekhasini wangapha ezathi noma ngeke mhlawumbe ngibizi kodwa nje wangapha kolokhu nje kohlathi bomnambithi ngamnikeza uFoster ngathi asambe sodlala sobabili ngivuswe uyena sathi naye into sengihamba ngobabonisa ekhaya emhlothe emayife ekhaya wangifonela uthi mayesendleleni wangipha imali emkhulu ngiyakupha manje ethenga udrink ngumuntu ohleze bengipha izinto mina ngomsebenzi wami engwenzayo ayigethi lena mkhulu ishawunqo noma ngakuthiwa lo muntu ngithi mina utshele sekwazamile
izinto zingenzeki. Uma ngikuneza uFoster ngikutshela ngomuntu engithi lo mlona mkhulakazi ayiphathe nje imali engafika mhlawumbe 1 million empilweni yakhe. Kuyangithi mina ngakunikeza uFoster angazalandelana ama-million. Aqoqela mketama. Noma kuthiwa ufaswe ngani mkhulu angalandelana ama-million kuwe. Ngule kuFoster noMaria ngibanikezile abantu mkhulu impilo abantu abaningi abangilandeli ngoba belandela ini mina ukuthi balandela imisebenzi engenzayo engenzela abantu baphumelele. Dr. Shongwe uma ufuna ukuxhumana nami uyangithola kuma social media ko TikTok, uyangithola ko Facebook, uyangithola ko YouTube Dr. Shongwe odaba lapha eNdaziswazini. Akuhluphi ungifuna emakhaya ungifuna kwami esekhunda ke mkhulu ungafikela khona uhambe ubheke uhambe ungisuse nguvu ubheke nakho bafika kuthi ayi kuphethe umuthi lapha. Into ngodla hayi mkhulu akuhlala lapha mkhulu ngempela imali mkhulu ngifuna mina ikulandele ikwenza ingaphindi isuke kuwena mangikusebenzile imali engaphindi iqhele nje kuwena hleze bawoze bathi bakeni ikhonto uthole ngakwani cha uFoster uMaria. Ubudlelwano kwaFoster noMaria noBasket uyabona mkhulu ke mase sikhuluma ngobasket sikhuluma ngemfihlo ejule kakhulu masithina uBasket sizoyithinta indaba yakhona sichaze ukuthi ke umehluko ukuphi ngoba kukhona lapho khona sesikhuluma ngomuntu othi manje mina ngifuna ngimuntu wamathenda ngifuna ukuvula ithenda ethile ngifuna ukuba nemali ngithi mina asikhuluma ngoBasket ke manje bese siyakunikeza uma kuthiwa mhlawumbe sikhuluma ngomuntu othi akaze ayithole nje ithende phela ulokhu yazama uapply njalo bamchitha yemkhulu thinta mina 078 333 9032 072 11 Baba uShongwe lona la eChurch Square Pretoria uzofuna ukuthola ukusizakala. Umuntu uzothi uFoster noMaria uyidinga nendlu ethile eceleni yakhedwa bobabili ukuthi bangahlala lapho. Uyabona ke ngenwa yingedwa uyabona ke mkhulu angiyithandi imisebenzi ezowenza ukuthi ungayona inyanga noma ungayona umthakathi bese kuba nendawo ukuthi ekhala kokhona abantu abangangeni khona. Mina ngithande lo msebenzi ukukunika wena ube segazini kuwe bese ngiyakunikeza iservice yakho ngithi nayo iservice iphathe la esikhwameni ihlala ikhona uzothi ngenye imini ke mawubona ukuthi hayi namhla ufuna ukuyigquma ufuna ukugeza ubesheza hayi ukuthi bese kuthiwe ingane ayikhuleka ngoba mhlawumbe noPhethu Maria uPhethu Foster ingane ayisalali cha ziyoqhubeka ingane ziphile kodwa impilo ekhaya iyatshintsha ngokuthi indlondlobali yephambili ukuthi iphakame uma kade mhlawumbe ufisa ukwakha noma ufisa ukuthi ufundise ingane ukhona ukuyifundisa uyokusiza uFoster noMaria. Zikhona nezilwane onganika zona ukuthi zingivikele mase uqubukile ngempela umnotho. Uyabona nje ngunika uma ngunike lolu phondo lami lolu ngakukhothisa kulo lolu mkhulu ngathi likhothe umuthi sudle emini ngelibalele thina. Asilindi kuze kushonela lapha sizinyanga. Nomuntu uthi nalapha eswe nguveke kwazama nje lokho bese uthi lokuzama ukugahla gadla ngubani ke mkhulu ke. Angangala ayilali lapha ikhonjo kaMtimandi. Ngikhuluma kayiwani kule phondo leli. Into zabo zokuphetela imini yonke. Nobusuku bakhona noma uvuko ufanye inkabi igwaza eminyama bathi ugwaza inkabi eminyama njalo kufuna ukuthi uphalase igazi uma ngabe nomuntu ohluphayo uzofika ukukhothisa loluphondo lolu kwenzeke imanga empilweni yakho makuthola umuntu oqudana umkhulu othi uyaphika uma ngathi mina sithathe zami ilwane mkhulu uthi ayithuma manje aziye kuyena lo muntu olwana ungakalibisi igama lakhe ngithi vuthela uvuthu ududu ushaya uthi manje akusile manje hamba nishone khona ziyawuya sebaphansi mkhulu badebelwa nami abantu ngisho mina mkhulu nasekhaya emndenini mina mkhulu ngiyaziwa njengomuntu ongasukela umuntu kodwa umuntu ngiyawugaya mkhulu ngikhulumisa ukhulume ngizalwa nezinyanga mkhulu lezi u5 ekhaya egcekeni kodwa ngifuna ukutshela yimi engakhona wathi wayazi nomlona sizothi usibe simnyama esingabhuda abafana bakhulisa umzikayise kwakungakhulunywa ngani ukukhulunywa ngezenzo engizenzayo mkhulu ngezimanga mina mkhulu mangisebenza angifuni mangithi ngiyocupha ikhala umuntu ngithi hayi usazombona lo muntu masefikile ngithi mangiqeda ukusebenza manje besale besho bathi ayikhona ziyakhala mfowethu Mtimandi nazi mangazenzeka wayicupha imizi yamadoda ngiyayicupha imizi mkhulu ngisicupha isibaya sakho ngicuphe ngisho unkosikazi ngiyakuhlebela
uyahlebela nje mani uyamvana unkosikazi ngimbophe mkhulu ethule tu ukusakazi kiwe uyabona mkhulu umuzi wakha ukuthi kube nomakoti ekhaya manje uma uzowasungawubiyela umuzi wakwenu kusho ikhala kini uyalibulala funela ikhaya futhi uligade ngezikhonkwane ezinamandla ungathi mkhulu ufika uyindoda kungabona athi cha soqhamukile manje uyabona mkhulu nemangifika noma ngithiwa ikuphi la ngifika ayisofikile manje usibe semnyama akekho futhi omunye imina nje uthumbu uphethe noma ungafika la ePitoli ubuse uthi ngifuna kwadokotela usibe semnyama ushongo lo uswenda sekune empumalanga lokudabuka lemaswazini bazokutshaje nangu udokotela ekhona weshayani izintwala nesichitho sezintwala zengulube seyiphuma nangamashiya lo sengunikeza nje bafana mkhulongo nika nje igcoba lapha geza lapha phuza lapha eyimbiza ufuna mkhulu induku phakame ibe namandla ufuna induku ikhule ufuna ukuthi uma ufika ujabulisa umama ekhaya ejabule ubona cha uyindoda umama aphume ejabulile awuzwani namadoda amaqhubu hayi ngifunda ukuthi mkhulu uyakhathalayo ndoda ingakhathali manje ingane phela ngiyakuhlebela mkhulu bantu bathana bese kuba labancane ke abanye nje semaqini nawo bayazi nje ukuthi hayi sibathathu lapha kubaba basutha futhi ngingena ngapha ngophumela ngale ufuthi nazi uyabona nje ngikutshela ngithi ukuthi masithi nje ngobe ngikubiza nje hayi sengedowesine manje engene naye futhi ejabule indoda ayisimayidibene noma kuthi kubonakala ukuthi hayi cha insizwa le uyakhona ukusiza abantu abangenanzalo esingathi abakhona abageqikile abazali labantu uyabona nje mkhulu sizokhuluma ngomuntu ebaluleke kakhulu lapho umuntu ufuna ukuthi ayibone insotsha yakhe ukuthi hayi nayi inswebi yami nami nayi insosha yami la nanti insizwa nami nginayo nanti intobazanyana yami engizele wonke umuntu uyafuna ukuyibona anayo ingane mhlambe lo theka ufuna ukuba nengane suke mhlawumbe kukhona ukuthile okuphamisa mhlawumbe ukufuna ukuyiloyo kuyena ngifuna ukusiza kumuntu nje sesinesikhathi sinomuntu wami sizama ukufuna umama uthi ebelethe kungezeki kodwa ke ake nje usondele kumina ungithinte uthi ngizafuna nje usisize kanye noma kuthiwa yilo mama noma kuthiwa yile ndoda siyakufika ethine masisebenza nawo omkhulu umuntu wonke umuntu oza kuthina ufuna imbiza ufuna ukunikwa yini siyathanda umuntu usimbhekele ukubheka kwala ekhaya nje mafuna usokubhekela inhlola uyezohlola i500 mawufuna indaba seyibooking i1000 mawubhuka ekhaya ufuna ukuza kuthina wonke umuntu kenze ukuthi akanazo lezo mali ezithi uyafuna ukusisa kwamdimana sinamalanga lapho khona sisiza khona abantu mahala labafuna ukugezwa bathola ibhavu lamahala bewashwe sinawo amabhavu mhlawumbe abhadala 600 500 indawo 800 1.5 amabhavu okusiza umtholo ayi emayena kamile ngoba sifuna thina ukutshintsha impilo yakho ibe impilo ethandekayo kube impilo mhlawumbe netshintsha kunonyaka ondlule lo nyaka ofile nje kushiya kwathatha kwalonyaka omusha nje basikubona nje kwenzeka izinto ingakho ngithi ke uma unale inkinga lezo uthi awube lethi ngiyakhona ukukusiza kodwa umuntu mangimsiza mina ngiqale ngokuthi ngimbhekele ecala ngimchithele inhlola uqala bese khani ngiqhubeka nodaba lokumsiza bonke abantu bayazi mawufika kwa Dr. Shoko usibe semnyama uyakubhekela ekuhlolele futhi ngiyakutshela mina mkhulu ukuthi ngizokunika lo msebenzi kodwa inkinga yakho ilana la ungathanda ukuyilungisa lenkinga ukuze lo msebenzi engikunikeza wona ungadisturbeki ungamosheki noma ungaba khona into ezowenzeka engekho singakusiza ukuthi sikuwashe sisuse lento le bese siyakusebenza bese ke umuntu ngoba uyamazi umuntu ke ethi hayi mkhulu ngicela sisame ngempela mina ngifuna ukusizakala futhi ngizokhuluma ngabanye abantu mhlawumbe kwafika amadoda lapha kimi amahlanu afuna lo msebenzi lo wesikhwama wemali esheshayo mkhulu labantu abangabasebenza ngelanga elilodwa mkhulu ngibasebenza kodwa ngifuna ukutshela ukuthi uthe sengibasebenzile abathathu bakhona baphumelela ngelanga elilodwa olandelayo wesifo waphumelela ngakusasa lo munye lo wasala yedwa ngaphumelela
isikhwama sokusabafakela imali ngoba uyacatshwa la ekhaya besulinde insuku eyintathu before uthintama bese sikhuluma isikhwama sakhe sikwenzela umsebenzi manje ukhona ukuthi umuntu ayi mina ngifuna isikhwama esizongenza ngisuke la sesisebenza ngithokoza ngizokwenza la ekhaya uzolinda le insuku lezi ngusebenza isikhwama uhambe sisebenza manje kwakungabantu abajahile bathe uma ungasisebenza nje siyawubona ngoba sifikele emsebenzini sokhona kubuya makuthi akulungile ngababhekela ngokuhlukana kwabo futhi bahlola bonke labantu i500 ukuhlwa la ekhaya chitha inhlola ngabahlola ngabasebenzi laba abanye bafona bathi hayi mkhulu ayikithi khamba kahle mana ngumngalo thakhala uyasaba nokutshela ukuthi la kuya ngithi mnawo kwenze njani sothi yena hayi yazi ngaka ilanda esebenza kwafica ukuthi ngiyamtshela ngithi mina kuyena before uthinta lo msebenzi lo ukhulumisa ngicela nje ungenze into yokuthi uhambe uyogeza ngalo muntu lo wenze kanje kwafuthi manje useshawa isikhathi umuntu oyiphuzelayo ke mhlawumbe noma washawa isikhathi wenza lokho sobuya sokwenza ngenye imini sengithi mina uwenze kahle nima wenza lo muntu othena ayenze kanje ngathi mina yazithini njobe kufune kulunga into zakho hamba wenze lo nto engakuthuma ukuthi hamba uyenze ulungise ekhaya bese uyabuya kumina ngobe sengiyakutshela ke thatha lo msebenzi ke manje ngamenzela mkhulu namanje akakholwa bese angumuntu othukile athi hey nawu kimi kwenzeka kwanye ngiyenzeka ngathi lo muntu uzokusebenza ukuthi noma wavalwa noma kwangcwatshwa ke noma kwathobulwa inhlanhla ngiyakwazi mina mkhulu ukuvusa umuntu ongasekho akusebenzele noma kuthi ukhuluma kwase namhlanje mangithi ufuna umvusa manje ethune nasebenze asebenzele wena siyamvusa lo mntumande hey kujuliwe la mntumande hayi mkhulu akiwe mfana phambi kuyiwa phambili kuphela ngifuna sesiphetha sikhulume ngomuntu okhipha ingane noma ngumuntu owashonelwa indoda na amathunzi amnyama amembethe umgeza kanjani kunomunye umuntu bafowethu nje ngosiza nezinye inyanga ngicela mangabe umuntu bangawazi bangithinte badibana nokusho kunomunye umuntu engifuna ukutshela ngayo ufuna ukugeza isithwalo ekhasa mbulala saniqeda lesithwalo sasiphethwe ubaba wami noma sasiphethwe ubani umfowethu noma umuntu osemndenini nje ufuna usihlamba lesithwalo singasaqhubeki siphele ngumuntu owafelwa ngumuntu ophilisana naye manje ukhiphile umntwana semhlabanga ugcilwe into zokuthi uye lapha kubo doctor benza lemkhuba yabo ababakhiphisa izisu kanjalo ngifuna ukunikeza umuntu okuthiwa isiba ufanele uyadura kuphela isiba ufa nje mkhulu eligeza umuntu kodwa incane inyanga esinalo umuntu lo isiba ufa uma wababuza isiba ufa uthi umuntu njani lo muntu nami ngawunikwa ikhehla lami lathi kodwa ke mawungakulaba kuthi izofe bangithi hayi bawazi lo muntu kodwa asuthatha nathi ukhiphe sunikeza kwabanye abantu abakwazi sihlambane ke isithwalo ngoba kukhona isithwalo mkhulu asike shaya abantu baki sibashaye baphele ubone ukuthi manje kuyaphumeleleka kodwa abantu baphele ekhaya ulento wayilanda kodwa bakhala abantu uthi uyasiyabona kona uyaphambula ukuthi hayi nawo abantu baphela thola iziba kufa ngizokuthatha ke fanele mangunikeza lona uyinyanga awusinyanga ufuna iziba ufa kusebenza nje ukuthi ugezeke ngalo nje ligeze suse yonke into eyibhadi kube sengikucaba ngalo liyakwasha lento ukuhlala ngensuku ezo7 ungathinta amanzi ungamthinti nje umuntu wesifazane ungasondele engcwabeni futhi ungayi nasesifeni nje lensuku ezo7 ugeza isiba kufa 7 days ugeza ngalo uhlamba ngalo uphalaza ngalo isiba kufa licatshiwe emzimbeni wakho yohloba yonke into awuthola umsebenzi omkhulu akeze ngimeze isiba kufa lifula yonke into doda ngiyakutshela mkhulu ufuna abantu abafuna ukuthola usebenza ngaziphenzi ukuziphenzi ufuthi ungasebenzi ngazo utholakala kuphi mkhulu umuntu ofuna ukuza la ekhaya kusukela nje la ekhaya Monday to Saturday niyangithola la eChurch Square endaweni yasePretoria inamba zami 078 333 9032 uDr Shonguthi Arlona osebenza kakhulu ngabantu abanenkinga ngabantu abafuna ukuphumelela ngabantu abathi angaze ngiyiphathe mina imali njengoba ukuphela unyaka nje ngizabalazi ukuthi imali beyiphuma ezandleni kodwa mntimande ngifikela kuyashintsha impilo yami
Timandi silwane sikamhlophe. Hayi umtimandi bafowethu akaphici nje usibe simnyama kuphela. Usho ngomnyama nje akekho wafuthi ngifusho ngomnyama la ePitori bawukhomona kwasibe simnyama. La eChurch Square ePitori. Sithola kakhulu. Siyabonga kakhulu. Hayiba